Sulau sunga ili taitai o sauninga. Fiola fionga ili sui parimia ma minister o kabineta. Rawa fionga ili sui fongfitalai ma sui mamalu o parimene. A fio sui o malo mai fafo, members of the diplomatic corps, faululunga o mtanga aruenga ma falapa putonga ale malo ma pisi nisi tu ma oti. Sui o au fafiafia ma au tauva sa awai tauvanga o le Teuila. Tamaitai tausala o le Pasifika, Miss Pacific Islands, Josie Nicholas, ma le sui o le komiti whaatonu o le Miss PNG, Molly O'Rourke. Tausala o Samoa, ma tamaitai tauva o le tausala o Samoa o le luafe luas fultolu, a inga mauo asiasi mai Samoa ua poto. Ua mapunei fale matu le whaatamusari inga a tautai o le vasa. Ina ua e manuia o tavae sa tofusia i le lalango o le folasa o le litai. A wa o lele ua whae e whaiva o tavae sa mamanu mamamae i fisanga o le lai. Ai ua tuwai nei i tau mea sina ma vaai i maota. E pei o upu e whai le vai maunga. Ina ua whai uina ma le manuia le vai aso. O le whamanatuina o le tolu tausanga o whaalinga o le Teuila. E le titi ai le vi inga ma le whaafitai. I le tua ua whaavai ai Samoa. Ona o lona alofa tau mulimuli. Ma lona a aola beai. E tau wai manu le whaamoemoe o le Teuila sa whenga iai. E momoli tele le whaafitai i au whaipese, mai kalesia sa lautongia la tau te langi ina vi inga whaleanganga. Sa tomua ai le nei vai aso, whaamalo le tāpena, whaafetai le tali bala au. E whaafitai au te lavou, whaalapotonga ma au whaafiafia uma. Sa awai tau vanga o siva whaaleanga nuu, ai mai se o tā alonga. Ina ia toi whaola o la pea, ma muli tai le tama ma le teine Samoa, i ana whaafiafianga ma ana tū, ma lana tautua tuavae e mita ai. O le mamanuina o tā mea sina, ma la au ma isi mea whaatino, o se tomai e ao o na whaataua pea, ma apo e au ngā tupulanga o lo whai ai. Whaafitai tele mo i lato uma sa tausini o ma whaatino ina pea le nei tāleni. E whaafitai ia i tū malo. Nā lato tāpena ina ta vale teu mo ta maitai tau vao le tau sala o Samoa le luafe luas furutolu. Whaapea le Onomea Productions o lo tau la mua i le tāpena ina o le tau vanga mo se tau sala o Samoa o le nei tau sanga. E le whaangaloina le whaafitai i whaamasino, mai lato uma sa whailo lato sao. Ina ia so longa manuia le whaatinoina o le Teuila. O le whaafitai whaapitoa foi i a tātou company. Ma pisi nisi i sāwhi so soani mai, malango ina le nei tau mawhainga. Ua whetuna i nei le whina ngalo o le komiti, ma le malo a wā le whaauawina pea o le nei whaalinga o le Teuila. O lea e tatalo atuai i le mamalu o le tunuu, e au maini o tau whina ngalo, a wā se swinga e whaalele i atiri ai le nei whaalinga. O loo whaatino i Samoa, New Zealand, Australia, malunga o le upenga ta whaailangi, o se online survey, le nei whaatalatala noanga. O le anava tau ave lava a le nei ala manuia. O le tūrisi ma le nei ati nae. O le tātou ngā ruenga e whau whaatasi. Ma lima whaatasi e ala i le ngā lulue uma o so se tangata. E whaamata ngō fie. Ma whaamama Samoa a wā tātou malo whengasolo ai. Mō tamaitai e to o se fulu. O le atau wā mo le sailia o se la lei o Samoa. Ia manuia tele loto ua lo whaiva ai maise o tā pena ngā uma. Wha manuia mai le atua o Samoa
au tātou whenga i pēr ma lui tau o le soifua ma leola. Ma ia te patau la i pēr la tātou ba ai. O ia tātou te manuia ma manu malo ai. Ia manuia tele le whai uina o le vai aso o le whaalinga lona tos fultolu o le Teuila i le nei tausanga. While this morning marks the closing of the 33rd annual Teuila Festival, the grand finale awaits us tomorrow with the Miss Samoa pageant 2023. I believe it is important to note that this year's Teuila Festival has effectively highlighted the growth in both the diaspora market as well as visiting friends and relatives. For that reason, I wish to acknowledge all the dance groups, sports teams, schools, and families who have traveled to be part of this year's festivities. I wish also to give recognition to all the community organizations for their participation in this year's activities, especially the various districts that prepared the floats for the contestants of the Miss Samoa pageant 2023. I would like to acknowledge especially the efforts of Onomea Productions for the preparations of the pageant this year. During this festival week and in the upcoming weeks, the Samoa Tourism Authority is set to conduct an evaluation on the Teuila Festival across Samoa, New Zealand, Australia, and online platforms. The assessment aims to gather opinions and insights from local residents, the overseas diaspora, and visitors. We are interested in understanding their perspectives on the festival's impact, its benefits to local enterprises, suggestions for enhancements, and the viability of continuing the festival in its existing structure. Therefore, I strongly encourage everyone to participate in this evaluation process, as your insights are invaluable in helping us shape and grow the Teuila Festival for years to come. I cannot emphasize enough how crucial tourism is for our economy. As such, it is imperative that we consistently offer quality hospitality through our tarimalo, while also maintaining Samoa's cleanliness and natural beauty. We want to truthfully present our brand of beautiful Samoa. Samoa la lelei, ole teu mawhari, ai ia la lelei iona tulang oma. I wish the best of luck to our 10 Tamaitai Samoa competing in the Miss Samoa pageant tomorrow evening. As our Reverend Minister this morning has already articulated, you are indeed all winners and you are wonderful ambassadors for Samoa. I also wish to acknowledge our current Miss Samoa, Miss Heilani Kurupu, for her service over the past year, and I wish her all the best in her future endeavors. I now declare the 33rd Teuila Festival 2023 officially closed. Soifua mai emanuia.